Ningkan pharo pleng dara phita umchara hawar alongke longchora lang lapen milurame kai chopansi do thak bomla Deputy Chairman Riteshing hi dode sangse BJP award kere Patra disalong by kachingkoy jok inut apran kedam lapan bang hinia hir ingtang rak arengkiso Kardom pini prime time bertalong penili sami jilhan sepi non arjik tha bertang tonpan Rong rup kabochelong kinang sot nai laki tovar lang lapen mi la son thomason rong ar loki dopenta rong rup kiklar lapan kaching thorang thek ilitum thek ponnong La hello umchera havar Bangso hawar laki Karbenglong Autonomous Council amhangnang thek thea kopen keseng arong aruplo Langdamlo pulote umchera hawar ningkan pharota abat keli thulo Karbenglong Autonomous Council along Sorkar Kachari Songko anlone dam tanglo Lasonsi all round development mate Congress Kachari ningkan krepo dam therapy non parivartan asorkar mate BJP asorkar stame ningkan phoke plengji dokdokanno Bonda umchera hawar abangke chilardun thek thesi hakko teng hakko amangsi nangdo bomlang Rihinga meanu jokido bonda amiawi Non digital akai rihinga me air clara porhut anta umchera hawar abangke kaiketa ingting siring methang hemalong milor patot chokpen kapathe angpenan parke kangting siringle na hokta chicharche aper thesi nangdo bomlang Halapu hakko teng hakko amang asonsi ningkan pharopen bat lokaing chinalong chor alangsi josok nang bomla Piniarni Karbenglong Autonomous Council kacharetum kachipu Karbenglong adang rongso rongbata chingthor piklo polamki kodaklo kitheklo Umchera hawar along kiduk dat aradaphan kapanongpon PMJSY hemso kilong nang jivek kiduk dat aradatum kilong pon avi pulote parivartan kodaklo kedo Radatum methang arong rihinga mekachi thoranam kachipidam select set aporanta umchera hawar aradatum abangki anam kachipidam long chikalisi arihinga mianta chithordonong le lapen hakopen kachosok bomatingsi non puanta long chora langsi chosok nang bom lang pulote kodaksi parivartan pu kipuda mathai kidola Lasikar Benglong Autonomous Council kacharetum alam ninji chotchera asayamo paklang ponthekasonti umchera aradaphanta alidoji News Report Karbenglong Live Nomati constituency arlo BJP Mondol Committee Yuva Morcha lapen Mohila Morcha tomaphan pangrum ponsi Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman vote kire kamai kaparo panahot don phokep se hemtonatum BJP along kaching beidon MLA election of Harman non malok do day sangse vote correct mate vote ke hang kapache thangamai kapado pona sonsi Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hisdame do day sangse methang nomati constituency arlo Mondol Committee Yuva Morcha ST Morcha lapan Mohila Morcha klembang atumaphan cheponsi kaprek arong robalong vote ke hangamai padopon bom Lason thak si pini Kaibong Kro polling station ang kangsami ongdung arong aropalong vote correct mamai parupon Nomati BJP Mondol Vice President Prodip Ingti lapan VDC Chairman Thorom Singro anparta penangan BJP klembang phobang phetum kachitodun vote ke hang amailong Congress ASDC songpen pangrumpet don phokep aratum BJP along chingbedon si BJP pen kachutoidun abangphu dorsing rong hanga vote along pakam dunlo Tum bangkwan lo pini BJP long ke mars dun nalitum pini ne tum BJP lo mans ke pini jun ke bang thongke ba throksi nalitum ke ko pia song penik lo
nili Congress pen ma Congress pen agency sidak jun lo ini oh kadu we pen bang don kwan ha bang thong kep ra isini dui kopi polling station nik lo lage tin thon se nang lige ante congress no PR pulo hal sut nili ar ko be kalang te nang li tumsi dak mangge rong dak polling pen nang tumsi pangtang pon sonel oh nili peneng masila BJP long jun lang kopi Denarong pen Bikram Teron Karbeng Long Live Kedam tang thedeni phai krepli arni kang sam por phai phora achite malok Bokolia police station kang patra disalong ihuma bike pen kiwang bomhot ing chinano jok kapatong derajok addi malong amat inut aprandam jilo laben banghini ing tangrak arengahu sonangno Bokolia police station kaparlo patra disalong kedam tang thedeni phai krepli arni kang sam por phai phora achite malok ihum AS09E 0825 Pulsar bike pen Jirpo bangkethong bang bomhot towar PRI long ing china posalong men ketong derajok chingkol phitro bang sojok adimalong amat inut apran damju lapan bang hinia hearing tangrak arengahu sonang apran kedam juya bang pu flur dong amekar borsing hanse sopo jury hanse arda nikan krenar kep lapan arengahu keso bang pu Samuel hanse arda nikan ingkolpen alon hanse arda nikan krenar kep atum hando Kethek dunlong atum pen tong sekot rakom sai khetuma phan birta palisi tong sekot pen sekelang japhan Bokolia sekelang hemalonga paledamsi selang pondo Volongko maji pen belson terang Karbeng Live Tangten nomnolom sophan birtang tamponik senang Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma do posita matha ikri humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise Nangletum ladak longikji lake electronic goods gift item food item cosmetic water filter sport and school item Lasi Humri non MS Phangcho Enterprises Jirsong Asong Road Rongkhela Dipu Budhot Birtar Jupon Theklona Daithor police station angkang Lokhojan men hanse rongalong patuwejo Dhoniram hanse kulat mechopide Golaghat district pen kaike ahoy puthak lamki kido verlapen ahoy puthak karjabdun thip Lokhojan men hanse rongalong patuwejo porphai narkebra achite malong Dhoniram hanse kulat mechopide Lokhojan arada doya hoipen kisungka chichak nang anchota kalilang men hanse lapen tebok terai karbia rongapan sang dali pendanglok kecho hormu kapador phupakula patuejo kopi ko sonpenoni mikicho dadajok jasemet halada karatum isia kisungka chitonga sonsi mandetlo Mekicho pidat kula rahem phuka chithana tengke bangso mekicho hot osumar aperi bank passbook bike home tangka kereng suri pocket lapen kulat arloke do ana hormuta mechopon etlopusi ningduk pen chithan pon non osumar school amen kache thaba pornang ke le hot kopisi klempoma thangta matha thekte deloputa kanengri padopon Dwar Bogori MSc Richard Tokbi lapan Karbeng Long Autonomous Council CM Tiluram nong hangaton kisongki povek ahemton atomapan kanghon kajin sopen rabdun vek thapusi Lokhojan aratum kachenengri padopon Dolomara Penergy Sonong Par Karbeng Long Live Mahamaya constituency kaparlo Moroka Rong Ingleng Arong Jor Terona Rong Pendanglok Rong Kepsase Aradatum Ningkan Thongke Papi SOPD scheme pen Puthot to work ek donglongpo
Mahamaya constituency kaparo Sildharampur habar penang an atawara krong laki kiramtang ASDC kachari hot selam chora phipen ki madu asorkar ta kaselampona bangka vidare jok aningkan towar khaino pensi chileng nang bomro lapusona por hot non BJP porivartan asarkar ke bangpen Karbianglong Autonomous Council CM Tuluram nonghang kecharipon Karbianglong Autonomous Council along Executive Member Lunsing Teron kabor ipaduponsi SOPD scheme pen non paka tawar selampon bomno bangso tawar laki dong mukak pen dena rong ada kacheleng NH tawar pialongsi pachetok nunpo kilometer ke thamra meter pharo hinia jakka selamponji bangso tawar tangpa me pulote hadak rong kep arong aradum ningkat hongkep a phiputhot tawar ki cheleng long thupo dena rong pen Bikram Teron Karbianglong live tangte pini prime time berta kala pons kang toniglo do me thangmi kardom